Ute kulapasi. Akanomkambi. Batheso nje ulaphi. Bathushala ukuthi. Abakosi. Kanti lapha ngidizela khona. Uga ubaza niluma. Yabo ubaza ndimisa. Akhumbula bakubaba. Abebeso. Usala kuthela. Kana nyenyezela. Obeshe bethulu. Yabo kumafakane. Usihlangu semadoleni. Luka sana. Yabo ngalendaba. Ugasela amadoda. Kulapha kumthanda khona. Kanye kosho ukuthi ubeza lo langa ephethe amadodana omabili emthabatha yabe uma khona emsikisa yabe shona khona inkobe esekhaya yaba kontobazi yaba kalanga. Hey guys, futhi eyababini ungaboze uyingene guys. Jonga sesishiyeke sodwa ngoku sithukana no King Mrs Zulu. Unomzamo umuntu usingaye apha who is the one ke sana olike ivideo akasayingeni yonke lonto yena. Jonga in love, dangerously in love kajolo uBeyonce. Dangerously in love ke sana nomuntu wakhe engu King Mrs Zulu. Nabo ke recent video yabo kuyachiwo indoba they are flying to Zimbabwe guys. Now of course you guys kuyachiwo even kwi-official statement intoba la video leyana yeyakudala into eyenzeka around 2005 which is last year, and so they have decided to reconcile, put everything in the past and ke baqhubeke ngothando labo. However guys ke sana once into uyifake ku social media abantu bazosoloko bekujaja bathi abantu you damage control lena. This is not something new. Siyazazi ke thina ke i-narcissist intoba zi-operator kanjena wenza i-damage control kwakula Zimbabwe azobe ekuyo lo nomzamo uzobe ethukwa day and night akazuke ayive kwayona lo Zimbabwe ndini athi uya kuyo. Kube khona ke abanesigezo abathi inoba njengoba njena besiya eZimbabwe umthakathi lo ekungu King Mrs Zulu because kaloku uyazichaza kula video intoba yena ungumthakathi inoba uyomkhipha ke esi sichitho ebethetha ngaso kula video. Abantu are basically reminding unomzamo izinto ebezitshiwo yindoda yakhe kula video that is now viral guys. Listen up ndicela ukuyolala. I will hear from you guys in the comment section what your genuine thoughts are about all of this. But ke last video lena hopefully ke endizoyiposta about King Mrs Zulu nowakwakhe ke umyeni. Nangani ngalala ngoba ubusuku nombathe ingubo yothando uxolo nemvisiswano. Ndinithanda nonke emakhaya. Good night guys.